Usizi lo muntu omnyama ngeke luphele, kasimuphi lo mhlaba uthi wasewabuyele ezandleni zethu. Ushabela umedlala ngathi sibuka nje. Usizi lo muntu omnyama ngeke luphele, kasimuphi lo mhlaba uthi wasewabuyele ezandleni zethu. Ushabela umedlala ngathi sibuka nje. Umunye wayefisa ukuba umeli, umunye wayefisa ukuba yiloya, umunye wayefisa ukuba nguthisha. Umunye wayefisa ukuba umeli, umunye wayefisa ukuba yiloya, umunye wayefisa ukuba udokotela. Akekho umuntu owayefisa ukuthi uma semdala ehlale esitore emakuleni acela abantu amathurani after matric impilo elibe nzima. Akekho umuntu owayefisa ukuthi uma semdala ehlale esitore emakuleni acela abantu ama-R1. Akekho umuntu owayefisa ukuthi uma semdala athathe isibhamu asifake enqolweni ahambe ayokomba imoto yemali. Akekho umuntu owayefisa ukuthi uma semdala athathe isibhamu asifake enqolweni ahambe ayokomba imoto yemali. Akekho umuntu owayefisa ukuthi uma semdala ehlale esitore emakuleni acela abantu ama-R2 after matric impilo elibe nzima. Abanye bathenga ukuthatha imphefumulo yabanye, nowayefisa ukuba udokotela asindise abantu usekhokhela ukuba athathe imphefumulo yabanye. Abanye bathenga ukuthatha imphefumulo yabanye, nowayefisa ukuba udokotela asindise abantu usekhokhela ukuba athathe imphefumulo yabanye. Usizi lo muntu omnyama ngeke luphele, kasimuphi lo mhlaba uthi wasewabuyele ezandleni zethu. Ushabela umedlala ngathi sibuka nje.